Do tragičnog događaja, kako saznemo, došlo pošto je maneken Filip Kapisoda ubio Kseniju Pajčin, a potom izvršio samoubistvo. O tome svedoči i činjenica da je pored njegovog tela pronađen pištolj i prostrelna rana u potiljku. Potpunje činjenice možemo dati tek nakon izvršenog uviđaja kao i same obdukcije. Po izjavi svedoka u ovom stanu se začula i 2 pucnja. Ta 2 pucnja su najvjerojatnije i bila smrtonosna za ova 2 lica. Ispred zgrade u Nikšićkoj ulici gde su pronađena tela Kapisoda i Pajčinove okupio se veliki broj komšija, građana i estradnih zvezda. Kao ljubog čas se posvađu, ali su bili super. Ona je ga volila, to je poznalo, videlo. Ovde su bili najčešće. Policija i dalje istražuje motiv ubistva, a detalji će biti poznati posle uviđaja. Tela manekene i estradne zvezde biće prebačeni na Institut za sudsku medicinu, gde će biti urađena obdukcija. Na uviđaj ispred zgrade u Nikšićkoj ulici došao je sam vrh Beogradske kriminalističke policije. Ubistvu i samoubistvu, prema nezvaničnim informacijama, prethodila je burna rasprava između manekena Filipa Kapisode i popevačice Ksenije Pajčin. Kapisoda i Pajčinova nedavno su imali žučnu raspravu. Komšije kažu da se iz njihovog stana na 3. spratu često čula svađa. Oni tvrde da je Kapisoda razvalio vrata da bi ušao u stan, o čemu je policija bila obaveštena. Prema nepotvrđenim informacijama, motiv ove tragedije je ljubomora.